Kublai pi barong ibang sabay pi shkutup kuba mita ka janmien. Shoban pash ki kubor ki bibnyai pe try ki mat bukongsan. Ya wer menteri rang badu keri ki pat keri balik jengo air ke kata beapat pada umat durjong unit aji Super Chandra Bose ha India Gate. Pelak ke Presiden John Kerry ke Tupadi Murmu ya ke Perdana Menteri TB Muk Bharat Abhiyan lengba ke video conference. Sedang kedor bar Sindra John Kerry dor bar Tawan MEGHALAYA mentah KHASI. But IT ke Sorkar MEGHALAYA Stephen Hai ke Jakarta ke Bespo akar ke Badan Hanyu Shillong Township nak perintah ke Tenak Cipai CRPF. Kikubor ki babnya. Menteri rang badu keri Narendra Modi ulai weria man iwei pai wei kinong snong jong keri ban let jengo ya ke kartevia pat ke padang shidap snat mai badia umat dur jong unitaji Super Chandra Bose. Hadin ba ulap le perdai ke kartevia pat bat ke jing ple yo umat dur jong unitaji hinin kesngi Modi ula ong bah ke jing pen bahai ke kartevia pat la ban yo I ke lawai jong keri India. Mentah kesngi lalak ben yo I ke jing sngo ke betemai ha keleng saudong ke jing sngo skem ha ke India ke betemai ula ong. Shu ula ong ru baka bor jong ke kartevia pat ban aye ki breu ke thong bat ke jinget betemai ha keri. Menteri rang badu keri ula keren ru syapang jong ke jing pen inam lengba jong u drone show ke bedai syapang ke jing jong unitaji Super Chandra Bose ke ban sepen I na ke benta live sngi. Menteri rang badu keri ula kenturu ya ki pat ba kari ban let jengo pat chandur ya ka baki la ban tep baki social media ringkat padu hashtag kartevia pat. स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। Ka Presiden Keri ke Drupadi Murmu ke laong baka jan bhagidari lani ke jing shimbenta de ki babon ke de ke atyar na ke benta ban penduk pendam ke jing pang tuberculosis na keri. Ke Presiden Keri ke la keren ya kini hadien ba ke la pelat ya ke Perdana Menteri TB Muk Bharat Abhiyan ling ba jong ke video conference ban pen ke imbiang ya ke thong ban rat ding khong ya ke jing pang TB na keri hashwa jong snem hajar pusan. Hakani kesngi ke Presiden Murmu kala pelat ru ya ke Nikshe 2.0 kalat pan ya ke rinsan ke benta ki nong no senyang pan penbiang ya bonjat ki jeng kershani ki tu ki bedang syak sumar ya ke jeng pang TB. Kala ong bahapo jong ka Ayushman Yojana ke bahek tama ke perthai labo kerpang ya ki wellness center ki bentre na ke benta ban rat dengkong ya ke jeng pang tuberculosis. टीबी का उन्मूलन जन कल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए राज्यपालों तथा उपराज्यपालों द्वारा राज्य स्तर तथा संघ राज्य क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करने से स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रेरणा मिलेगी। साथ ही एनजीओ, औद्योगिक संस्थान तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स भी उत्साहित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इस अभियान को विशेष बल प्रदान करेगी। Ka Dorbar Sinrai jong ke MEGHALAYA Legislative Assembly kelas dang menta kesngi. Ha kesngi beningkong jong ke jingshong Dorbar lawan ra ke kaipot jong ke Judicial Inquiry halor ke jingsyak penyap jong unong yalam keseng HNLC berim ucherish to feel thank you kat bodong tia halayeng. Ke Commission of Inquiry kelapan pau baya kini ke operation banlet kem ya uha ke port lai bejimin step nak ke yeng sa ajong kalong ke balai le klem perkat bat ke jing pendon kambe anya ke bor ke bala lampat syah ke jing syak penyap ke jong ke yeng kelakan mau buram ru ya kinong yalam seng san perthei ke bala klat no dangshen. Hapa keren ha kini ke jingken mau buram unong yalam jong ka yeng bat menteri rang ba ke jela ukonret sangma unong yalam jong ka liang persya umukul sangma na lor kiwe kilakan mau buram kinong yalam ki bapau kmat kum iba RG lingdo iba GD rembai bat kiwe.
Hakani kasngi ke mendengkong jong ke jingsong dorbar ya ke National Law University of MEGHALAYA Bill ke MEGHALAYA Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022 lawan ra banyatai ha ke yeng. Kita khot jong ke bri unyo trap klai ki persha ha jingking ril bong ban penpau ke jingbem sngo hun ke jong ki halor ke kai pot jong ke one man inquiry commission ke bala lam dau justice TY pe halor ke jing sha penyap jong nong lam berim ke seng HNLC iba cherish to feel thank you bam kwai hadwar blay kani ke kai pot ke ong ba kala don ke jingle jubor ke bejur de kita nak pulit ha kani ke jingle kenra bat day ban le AA halor kani ya kani ke kai pot lawan ra ha kasngi ning beningkong jong ke Shong ya ka dorbar sinrai hayeng dorbar tauai. Ka sarkar MEGHALAYA hindin kesngi kala IT ke shithi ban bhai ka jaka ka bashpo akar ha New Shillong Township na kabenta ka tanat CRPF ban shnaya ka jaka shong ka batikna umentri rang ba ka jilla ka jing ai jing krenjong u bala pelat ling ba ka video shkilat patai khubor hadien bala wai ka jing lang ka bala long hasketriat ringkat ka tanat CRPF u ong ba ka tanat CRPF la bon snem minta kala kerpat ya ka sarkar jilla ban bha ya ka jaka shong lani ka kam ka batikna na ka benta jongki ula benrap baya ka jaka shong ka batikna on sabha buon na kikin huon bat ki company jong ka tanat CRPF la shubu shipor hakeleng ki benta jong ka jilla. The CRPF for many years has requested the government of Meghalaya to give a permanent location and a permanent camp to them, and because this permanent location was not given, the CRPF different battalions and companies have been kept in different parts of the city and the state on a temporary basis, but which has extended for a very long time. And hence today we have decided and in fact handed over the allotment of 10 acres of land in the New Shillong Township area. Air Chief Marshal VR Chaudhry ubalong ru Chief ka Air Staff ulalet ngo ka headquarter jong ka Eastern Air Command na Shillong na du ka nyaw terik hadu ka khandai terik mentau benai na ka benta ka EAC Commanders Conference ka bejulong shisi and shisnem hakajing ajing krenjong ush ki commander VR Chaudhry ula banjur halor ka jing don kamban khmi ya ka ka babo jingma bat ban penklan ki rukom ban long ki balakre ulai thu rush ki commander shpang ka jinglong jingman jong ka rukom pahara ka bamenta ka jinglong ki kamsan perthai ki jaka bapher bat ki kamram jong ka IAF ban yale bat shibun ki jingja baringkhat ula pen shairu halor ki jingdon kamban penne ka jing pen kre ka bapaka haman ka kenta. On sa pelong ya ke rally thungkam agnivir na kabenta ka jila MEGHALAYA bat South Lee ke district jong ka Central Assam kaban sedang nado ka kat South Terik hado ka Arpusan Terik mentau benai Hamanek Show Stadium 58 GTC Maulin Ray Happy Valley Shillong. Kat kum ka jing pelai khubor na ka office jong ka pro defense kai tho baki candidate ke apply na ka benta ka agnipat kila dep yo ya ka tarik man let mi khmat sha ka te rally ka rukom thungkam kan long kumba julong bat on omdon ki bala ban shim kabu ya ka result jong kinu ki candidate la kerpat ki candidate bakin omngat ka jing sha pinbet la ni ban don benta ki kam le tho. Minta pat ngi pe ka jinglong jingman ka swim peneng ka jing shit ka long arpun rio point iway degree Celsius ba ka jing kriat ka long khat nyo point pra degree Celsius ka jing ngem ka hau ka long san pukandai na ka shispa min step pat rio pukandai na ka shispa janmit ka non ka jing hap slap ka bom malumala ki ka tu ka ni ki jaka sa chi sen pat ngi pen ka mai phi ben ka khubor jingi pilaru man pe live YouTube channel jong DT News Shillong. Shaban pois ka buku jong thup kubor ni pe biang sai sien mat ba kong san yawer menteri rang ba du kari ya ki pat kari bandit ngo ya ka karta via pat yo wat do jong unitaji subas chandra bose ha India Gate pelat ke presiden jong kari ke Dupadi Murmu ya ke Perdana Menteri TV Muk Bharat Abhiyan ning ba ke video conference
Dang kedor bar senrai jong bayin do bar kau ai ke MEGHALAYA mentah KHASI. But IT ke sorkar MEGHALAYA ke syuki bengkai ke Jakarta ke bersyukur akar ke badan New Shillong Township na ke bentar ke tenat cipai CRPF. Ti perlu ketung lapos ke bukut jang tu kubor jeng bentar ke janmin. Hadu minit syam biang berpilih syai ke si kublai pi baro.